turabashuhuje. Muri Uganda abantu 9 bari bagiye mu ntambara yo muri Ukraine bafashwe. Umutwe w'ikinyamakuru igihe.com. Abashinzwe umutekano ku kibuga cy'indege cya Entebbe i Kampala bafashe abantu 9 bari bagiye mu Burusiya, aho byari biteganyijwe ko bari kujya kurwanira mu ntambara yo muri Ukraine. Ikinyamakuru Champ Reports cyatangaje ko aba bantu bari barakusanyijwe na sosiyete yitwa Magnite ibasezeranya ko izabajyana mu Burusiya mu gukora akazi ko kurinda umutekano. Bikekwa ko iyi sosiyete yashakaga kohereza abantu barenga 100 muri Ukraine ibakuye muri Uganda, ndetse Umurusi ukekwaho gutegura iyi gahunda yatawe muri yombi mu minsi 2 ishize mu gihe mugenzi we agikorwaho iperereza. Polisi ya Uganda yatangaje ko bagombaga koherezwa mu Burusiya harimo abahoze ari abasirikare ndetse n'abanyabiraka barwanye mu ntambara yo muri Iraq na Afghanistan, kandi ko buri wese yari yasezeranyijwe umushahara w'amadolari 6,450 ku kwezi. Umwe mu bakorera ku kibuga cy'indege yatangaje ko iba ari icuruzwa ry'abantu no gukoresha abantu mu buryo bunyuranyije n'amategeko, kuko leta ya Uganda ntiyigeze imenya uburyo uyu mugambi wategurwaga. Yagize ati, ibi bintu byose byakozwe mu ibanga kandi bimeze nk'uburyo bwifashishwa n'abashakisha abasirikare mu mahanga binyuze mu nzira zinyuranyije n'amategeko. Ofisiye mukuru muri polisi yagize ati, si akazi ko kurinda umutekano, ni ukohereza abantu mu ntambara batazi bakazahura n'ingaruka batazashobora kwikuramo. Intambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiye muri Gashyantare 2022. Buri gihugu kivugwaho gukoresha abacanshuro n'abanyamahanga barimo Abanyafurika.